الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شریف بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه نہایتی واجب الاحترام معزز علماء کرام و برادران اسلام پیارا مسلمان بھائیرو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اوا بزرگن پیارن دوستن جماعت جے آڈو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ جے پاک کلام قرآن مجید جی ایک آیت سگوری مو تلاوت کئی آ جن جے متعلق آواں جے آڈو مکھے چند معروضات عرض کرنا ہن ای آواں بزرگن کے غور اطمینان سان بدھڑا ہن رب کریم جل جلالہ و من والہ شان موں گنہگار رکھے پانجے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے حق ای سچ بیان کرنے جی توفیق عطا فرمائے توائی اساں سبنی کے اللہ تبارک و تعالی حق ای سچ بدھی ان جے متھا عمل جی توفیق عطا فرمائے پیارا دوستو خدا تعالی جل جلالہ و من والہ کھا یاب دعا کیو خدا تعالی تہاں جی اساں جی سبنی جی اجو کی حاضری منظور مقبول فرمائے توائی اساں سبئی ہن جائے تے اللہ جے رضا جے واسطے گڈ تھے آیوں پانجو کو دنیاوی مقصد کونے تا اساں ہن جگہ تے اللہ جے رسول جے رضا جے واسطے رب کریم جل جلالہ و من والہ جو پاک کلام بدھڑ اے سندس محبوب کریم جو فرمان بدھڑ دین جو گالو سکھण واسطے گڈ تھے آیوں اے پان امید رکھوں تھا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ ہن نیک محفل کے صدقے اساں جے مستقبل کے خدا سدھارے اساں جا ماضی جا گناہ رب تبارک و تعالی معاف فرمائے خدا جی ذات بابرکات اساں جے دل میں پانجے پیارے حبیب کریم جی محبت جو دریا موجزن فرمائے یہ سالانو پروگرام قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد صالح سائیں نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جے بارے شریف جے سلسلے میں عرس مبارک جے سلسلے میں ہن جگہ تے منعقد تھیندو آ ہن خاگ میں بھی بٹے دفعہ فقیر کے حاضری نصیب تھیا اج بھی اواں جے خدمت میں حاضر آیا اللہ تبارک و تعالی ان نیک روح جے صدقے اساں جے دل جو نیک تمنا وشل پوری فرمائے مجھا پیارا دوستو عزیزو بلا تاخیر ماں باجے موضوع کے شروع ہو گیا سب خاں پہریا آواں جے آڈو تلاوت کہلا سگوری جی مانا مفہوم عرض کندس ان خاں بعد میں جے کے گالو اللہ تعالی چورا اسے عرض کندس ہکڑو دفعہ محبت ذوق شوق بلند آواز سان حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متا صلاۃ شریف ڈال جو اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ الحمدللہ مجموع تمام گھنو آ پر درود شریف ہو جاز گھٹ تو جے محبت سان بلند آواز سان اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ وری تو دفعہ درود شریف بلند آواز اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ پانے پاک کلام ارشاد فرمایو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ پانجی تعریف تو فرمائے تبارک الذی برکت واری ذات اللہ پاک جل جلالہ و من والہ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ تاوی اسی مسلمان ہیں موحد ہیں خدا جے ذات بابرکات جے صفت ثنا جا قائل ہیں اللہ جو وصف لا تعداد ہم خدا تعالی جی ذات بابرکات سا کو ذات میں کو صفات میں شریک ہے اللہ تعالی جے ذات بابرکات کا ودیک میں کہجی ذات برکت واری نہ ہے خدا تبارک و تعالی پاجی صفت ثنا لفظ شروع کر دو تبارک الذی برکت واری ذات اللہ پاک جل جلالہ و من والہ جی اور مجھا پیارا دوست بھی وہی جے کے بھی دنیا میں برکتوں ہن رزق روزی جی برکتا فیض جی برکتا روحانیت جی برکتا اللہ تبارک و تعالی دنیا جے حساب سا فصلن جی برکتا صحت جی برکتا ایمان جی برکتا عقیدے جی برکتا محبت جی برکتا یہ سبھی برکتوں بعد میں آئے سبری کا ودیک برکت وارو موجو رب کریم جل جلالہ و من والہ او
شہنشاہ رب کریم جی ذات بابرکات جو سجے جہان جو مالک خالقہ اللہ پاک جل جلالہ امن والہ یہ ثنا ای صفت ایتری جو اواں کیڑی بھی شے جی تعریف کیو پھری گری اواں اسپیکر جی تعریف کیو ٹیبل جی تعریف باغ جی تعریف کیو گل جی تعریف کیو حسین جی تعریف کیو سونے آواز وارے جی صفت ثنا بیان کیو پر ساری تعریف پھری گری اللہ پاک جی صفت بن گئی الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف جے تعریف میں الحمد شریف جے تفسیر میں الحمد شریف جے بیان میں مفسر لکھوا عالمن لکھوا محققن لکھوا الحمدللہ اصل میں آئے حمدن ہے میم دال حمدن منا صفت ثنا ای تعریف پر ان جے متا الف ای لام الحمد ان الف ای لام جے کرے حمد مخصوص بن جی ہوا خاص بن جی ہوا او کیڑو خاص حمدا سبھی تفسیر لکھدا ہن الحمدللہ ہر حمد ہر حمد کا ہر زمانے میں ہر وقت صدائی ثابتہ ان اللہ جلا جے کو صبری جہانن جو پالنہارا سب صفتوں مالک جو ابا کہہ جو مسا گالائیں گال جو حسین جو حسنات برب جی تعریفہ جہان جو نظامات اللہ جی تعریفہ سج چنڈری جو روشنیات تب اللہ جی تعریفہ دریا ہم جو موجو ہن تب اللہ جی تعریفہ سمندر جے اندر بے پایان موتی ہن تب اللہ جی تعریفہ زمین وچھائی پیا تب اللہ جی تعریفہ جبل آسمان ساگالیوں کنٹھا تب اللہ جی تعریفہ گرمی اچے تب اللہ جی صفت ثنا ہے ساب جادا سردی اچے تب رب جی تعریفہ جکڑے موسم تبدیل تھن تب اللہ پاک جی تعریفہ مجھا مٹڑا بھاو عزیز او مجھا پیارا دوست توجہ جی ضرورت جکڑے کو فیض وارو تب اللہ جی تعریفہ جکڑے مجھے محمد عربی تے قرآن لہے تب اللہ جی تعریفہ جے صدیق کے صداقت ملے تب اللہ جی تعریفہ جے فاروق اعظم فاروق بن جے تب مجھے رب جی تعریفہ جے عثمان غنی غنیات تب رب جی تعریفہ جے حیدر کرار شیر خدا ہے تب اللہ جی تعریفہ جے حسین کربلا میں دین اللہ پہ کسے تب اللہ جی تعریفہ جے علماء اللہ جو پیغام پہنچان تب اللہ جی تعریفہ تو مچھلے رب کریم جے تعریف کے جہڑے پہلو نے کھریون تر رب جی ذات برکت ہی برکت وارو بدھو صلاح شریف بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم ولی صلاح بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم بابا پانا چھائے ہو چاہو موحد ڈاڑے چاہو زور سا صحیح معنی میں موحد توحید وارا اسی آئے ہوں موحد اسی آئے ہوں توحید ساوٹا کوڑا میں ٹھگی اسا کوڑی دعویٰ کیا اے کوڑو تجا پیارا دوست عزیز توحید جو ٹھیکو کو تن ہو موحد نہ ہن ملحد ہن توحید کو نہ بیان کدا ہن توحید بیان کدا ہن اللہ اسا کے الہاد کا بھی بچائے تو اللہ تعالی جی ذات اسا کے توحید کا بھی بچائے موحد ہو تو اسا سنی ہوں یہ توحید اسا وٹا مجا پیارا دوست توحید چھاکے چے وہ آ تو ما تو کے بڑھائے جا توحید 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 دھار بے سجے جہان کے مشرق ٹھائے ویٹھا ٹھیک ہو توحید جو پاڑ کھڑ تھن جتھے بھی دا بابا توحید توحید اے توحید جے آڑ میں نبیان جی گلا پیرن جی گلا اللہ وارن جی گلا خدا وارن جے فیض جو انکار رسول اللہ جے کمالات جو انکار محبوب کریم جے علم غیب جو انکار اولیاء اللہ جے کمال جو انکار میرا پیارا دوست جے شان جو انکار انہاں جو نالو توحید رکھو تھن یہ توحید نہ ہے یہ توہین رب کریم جی ذات اسا کے توا کے صبری کے توہین کھا بچائے حقیقت میں اللہ تعالی اسا کے چین یارن واری توحید نصیب فرمائے
اولیاء کاملین واری خدا تبارک و تعالیٰ توحید نصیب فرمائے. موجا پیارا تو توحید ٹھاکے چے وہ آما تو جے خدمت میں عرض ہو گیا. درود شریف بلند آواز سے پڑھ دو الجا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ. بڑی صلاۃ بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ. ایکڑے مولوی جی متقی بدھی تو توحید تو بدھایا وا. اب آپ بدھا کہیں تو بدھایا توحید اللہ تعالیٰ جی توحید جے کرے رب کریم جی ذات بابرکات کے ولی اکھاں ولایت کھسے تو مرضی جو مالک جے کرے رب کریم جی ذات بابرکات کہ ولی کے گمراہ کرے تو مرضی جو مالک جے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات بابرکات کہ پیر پیغمبر جو چوڑو نہ کرے تو مرضی جو مالک جے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات بابرکات نبی جی دعا رد کرے تو مرضی جو مالک جے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات بابرکات کہ پیر کے پیغمبر کے معاذ اللہ نکلے کفر کفر نباشد جہنم میں بجھے تو مرضی جو مالک. مسلمان کو تو توبہ تو کر. یہ ہے توحید. نبی جی گستاخی نبی جی دعا رد نبی جی فیض و انکار اولیاء اللہ پیرن فقیرن خود نبی انجیلا تو خدا چاہے تو لکھے جہنم میں ملے. یہ ہے توحید. مجاہدہ ان جاہتے موجو جلسو رکھو مجھو مولوی کی خبر توحید جی کانے کا یہ تو چوے طرف جی ذات کہ نبی جی توحید کرے کہ نبی پاک جی دعا رد کرے کہ معاذ اللہ نبی کے جہنم میں موکلے کہ پیر فقیر کے خدا گمراہ کرے. یا توحیدہ یا توحید لاہ توہینا توحید تا ان کے تیبوا رب کریم جی ذات قدرت جو مالکا رب چودہ یفعل اللہ ما یشاء ماں جیے بنا دیے کیا مکھا پچھڑ وارو کونے کو ماں رب کریم جی ذات بابرکا جی ہاں توحیدہ وحدانیتا اکیلائیا ہیکڑائیا جو کرو بندو وا بانو وا کنے پانیاں ماں پیدا چھلا امر جے پیٹ ماں آم مرنوا گرجا ہوا دنیا جے تختے تے ایندوا راج بیاب پیدا تھا جگ بیاب پیدا تھا پر یا اللہ جی توحیدہ جے کے بانے تے نظر کرے بیٹھو زمین تے آپ پر نظر لوہ محفوظ میں لوح محفوظ است پیش اولیاء آنچ محفوظ است محفوظ از خطا. رومی سے فرمایا ہوا تو لوح محفوظ اللہ جے ولی امتحاد ہوا. اللہ جی توحید آئے یا کرے سکے تو یا نا یا اللہ تعالیٰ جی توحید رب جی وحدانیتا جے کرے کہ پاجے بانے تے راضی تھی پوے پاجے بانے سا مہربانی کرے. رب تعالیٰ فرمائے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ولئن سالني لأوتينه. رب تعالیٰ فرمائے اب مجھے توحیدہ مکھا کو پچھڑوارو کون ہے ماں جے کرے بانے تے راضی تھے تو بانے جا ہتھ ماں بڑجی ونیا اکھیوں ماں بڑجی ونیا کن ماں بڑجی ونیا ہن جو ٹنگو ماں بڑجی ونیا جیسا ہلے بانے میں قدرتی طاقتا جن کنن سا بدے سا قدرت جی طاقتا جن ہتھ سا پکڑے سا قدرت جی طاقتا جے زبان سا گالائے سا زبان کن فیکون بڑجی ویندیا. اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے دعا مکھا پچھڑوارو کون ہے بانے کے نوازیا تمام نوازی دعا اللہ دے کا پابندیا رب جے ذات بابرکات جے متھا کو 144 جو کلم لگلا خدا جی ذات کے کھڈ دے تھو قطعی نہ اللہ تبارک و تعالی جی ذات جی احاب توحیدہ اللہ جی احاب وحدانیتا جمے تا مکے میں پلے تا مکے میں اچے تا یتیم تھی اچے مجاہدہ ابو گزارے ہوا امر جڑو آچھان سالن جو آتما جہان چھڑے ویا مکے جے شہر جو بکریوں مزدوری تے چاری دو تے مکے وارن کے شلاح سکانے سمجھن کون تھا کہرا سب کو چوے محمد بن عبداللہ اور مجاہدہ ازل میں لکھو پیا ورفعنا لک ذکرک ازل میں لکھو پیا کائنات کون ہے زمین کون ہے عرش کون ہے کرسی کون ہے لوح کون ہے جبل نہ ہے آدم نہ ہے جبریل کون ہے کاش ہے کانے کا مکے وارن جے لکھے یتیم تو گھلے پر ازل میں لکھو پیا ورفعنا لک ذکرک او سونا تو جو ذکر بلند کیوا تمہارا رب جے ذات کیوا
مکے وارا کو نٿا سञाणन پر جے مکے جے گلی ماں اچے مکے جے رستے تا اچے مکے جے وڻن جے हेठां लंघे مکے جے پہاڑن جے हेठां لنگے تے جبل چون الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ سب چو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین مکے جا کو نٿا سञाणن پر مجھے محبوب پاک جی ذات اما جے پیٹ میں محبوب پاک اما جے پیٹ ماں جا دنیا تے تشریف فرما کو نہ تھوا تے اما جا جانور سلام کن وण سلام کن کوہ سلام کن پہاڑ سلام کن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جتھا لنگھے تے وण چون محمد جی اما مبارک تھی اجا دنیا تے آیو کونے 1.25 لکھ نبی امن کے مبارک جڑایا آدم آیو نوح آیو حضرت زکریا آیو شیس آیو سلیمان آیو عیسیٰ آیو موسیٰ علیہ السلام آیا ہر نبی آیو رگو مبارک کو نکوڑے مبارک دیدو ونے چودو ونے او مجھے محبوب جی اما تو کہ مبارک ہو جئی او پیارو حبیب تو وقت میں مان تھی آیو جے صدقے آدم علیہ السلام کے خدا تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائی توبہ قبول فرمائی ابراہیم خلیل اللہ جو آڑا گلزار بن جیو نوح جو بیڑو تریو 1.25 لکھ نبیان جو قبول کیوں جہ جوان جے صدقے قیامت تائیں گنہگارن جا گناہ پیا بخشوا سرکار جو وسیلو وٹھی دامن جھلے رب جو دربار میں ہیندا محبوب میڑ وٹھی آیا ہوں مولا معاف کر رب تعالی تو زانی بخشیندس چور بخشیندس بے نمازی بخشیندس گنہگار بخشیندس دوشی بخشیندس کیر بھی ہو بخشیندس حبیب جی دامن وٹھیندو کون بخشیندس ہکڑے بے ادب کے کون بخشیندس بے ادب جی معافی کانے آیا نا کانے ہر شے معاف تھی دی بے ادبی معاف کانا تھی دی مجھا پیارا دوست سبحانے متا کو تو چوے تا کہاں جو مفتی تہاں کے غلط بدھائے ہوا قرآن تو چوے تا شرک خدا معاف نہ کندو عبدالرحیم تو چوے بے ادبی معاف کو نہ کندو ماں تو چوا چاچا تو قرآن پڑھو ہی کونے کو شرک خدا معاف کو نہ کندو پر شرک میں بھی بنیادی پہلو بے ادبی جو اللہ جڑو بیو اللہ ٹھاہے بے ادبی کندو حقیقت میں بنیادی گال بے ادبی ہوندی ان کھا پو شرک تھیندو یہ سب شرک جو بنیاد بے ادبی ہوندی رب جی ذات بابرکات بے ادب کے قطعی معاف کو نہ فرمائی دعا تو کہ شرک جی خبر ہی کھانے تو شرک سمجھو ہی نہ ہے شرک چھا تھی دعا رگو توحید زبانہ سا چاہو دعا پر تو کہ توحید جی خبر کھانے ماؤلی ساگی جگہ تے بدائے بابا یا اللہ جی ذات جی توحیدہ رب جو شانہ جو یتیمن جو یار رکھے جہان جو سردار بنائے جوڑے جوڑ جہان جی جدہ جوڑائی خامد خاص خلق محمد مقائی کل موت کریمت چٹو چایائی انا مولا کا وانت محبوبی یہ اتائی بول کھید نائی بئی سراؤ سید کے رب کریم جی ذات بابرکات راضی چھو جو تمام وحدانیت جو مالک ہے جو یتیمن جو یار کے جہان جا بار نہیں چھجا سجے جہان جو شافی بنایا امام الانبیاء بنایا سید الانبیاء بنایا اولین آخرین جو پیشوا بنایا اے وہ حبیب بنایا جو 12 سال چھا 12 کروڑ سال چھا قیامت تائیں جنہی بھی کو پانچے حبیب جی دامن وٹھی مجھے درتے اچے دو بخشی دو جا خدا جو قسمہ یہ جہان ہلئی مجھے آقا جے صدقے تو جو یہ کائنا جو سج چند اوبھرنی مجھے محبوب دے کرے تھا جا اسا گنہگار ڈوہی بے نمازی بدکار بد کردار اسا جی گناہ سا دامن بھری پیا رب تعالیٰ فرمائی دو اللہ کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم مجھا حبیب کاوڑ اندیا نماز ناہن پڑھندا کاوڑ اندیا زنا کنداہن چوریوں کنداہن بدکاریوں کنداہن غصوئی دعا ما رب جے ذات بابرکات کے چاہی دو ہاتھ عذاب کیان تباہ کیان برباد کیان زمین جو تختو کھڑی اوندھو کرے سرح جیڑا دانا کرے چھجان پر چھا گیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ما رب کریم چھا کیا کی عذاب کیا تو جو محمد امت میں موجود ہے تو تجھے صدقے عذاب ٹارے چھڑی دو آیا مجھا محبوب نے تجھے شفقت رحمت موجی نظر ہی دیا تما دوہن کے معاف کرے چھڑی دو آیا جب تی یارا حل ہو جائی تو گناہگار تو گھڑوا پر ہو جائی یارا جے صدقے معافی
हाणे सच ॿुधा इन महबूब जी को तौहीद करे तौहीद ॻाल्हाए त अलाह जे करे के नबीअ खे जहन्नम में मोकिले त ख़ुदा जी तौहीद आहे। माअज़ अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला नबियनि वलियनि खे जन्नत लाइ पैदा कयो आहे या जहन्नम लाइ? ॾाढे त ॻाल्हायो अबा, सभई वर्दी ॾींदा हलो। अल्लाह जा सालिह बाना, रब जा नेक बाना, ख़ुदा जा प्यारा बाना जन्नत जे लाइ हनि या माअज़ अल्लाह जहन्नम जे लाइ हनि? या ख़ुदा जी तौहीद आहे या ख़ुदा जी वहदानियत आहे त ख़ुदा चाहे त जेकॾहिं के नबीअ खे जहन्नम में मोकिले त करे सघे थो। माअज़ अल्लाह जो कुफ्र जो कलमो आहे। अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद, रब वाइदे खिलाफ़ी कोन कंदो आहे। रब करीम जन्नत जो नबियनि सां वाइदो कयो आहे, बल्कि जन्नत जो नबियनि खे ख़ुदा सरदार बनायो आहे। मज़ा ये तो देखो कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। हाँ, जन्नत बनाई अल्लाह, चओ चओ कहे बनाई आहे, ॾाढे जो कहे बनाई आहे, पर जन्नत खे वसाइण वारो मोहम्मद मीर आहे। सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइनि था, वॾा वण वण कारजा जिते नागस झन नीला, उते अब्दुल लतीफ़ चवे कया हे कलड़न हीला, जिते कुड़मन कबीला उते रसज रहबर राह में। अबो छॾे वञे, अम्मा छॾे वञे, पुट मण मिटीअ जा वारे वञनि, कारे कलर में सुम्हारे वञनि। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, का साह कान्हे, का पाणी कोन्हे, हवा कोन्हे, का उन जॻह ते विरूह वारो कोन्हे को। सरकार फरमाइनि था अज़ीज़ छॾे वेंदई, मलाइक पोइ ईंदई, अॻु में मां मुहम्मद करीम ईंदुसि। वॾा वण वण कारजा जिते सोढ़ा घट सबील, मता मूंखे छॾिए तूं आरी जाम असील, हाणे विलीअ जा वसील रसज रहबर राह में। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, अल्लाह जी तौहीद आहे, रब जी वहदानियत आहे, जो पंहिंजे बंदे खे, पंहिंजे माने खे, पंहिंजे रसूल खे, पंहिंजे ख़ल्क़ल खे अल्लाह पाक जी ज़ात एतिरो मक़ाम अता फरमाए जो काइनात जा माण्हू क़यामत जे ॾिहाड़े नफ़्सा नफ़्सी जे आलम में हूंदा। जंहिं वटि वञ सभु को चवंदो नफ़्सी 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 नफ़्सी, इज़हबू इला गैरी। अॼु मूंखे पंहिंजी लॻी पई आहे, ॿिए ॾे हलिया वञो। सॼो जहान नफ़्सी जे आलम में हुजे, ख़ुदा वहदहू ला शरीक जलाल में हुजे, या ख़ुदा जी तौहीद वहदानियत जो को ख़ुदा जे आॾो को न ॻाल्हाए सघे। मुहम्मद करीम ख़ुदा जे आॾो अची सजदो करे। रब ताला फरमायसि मुंहिंजा हबीब सजदे जो टाइम न आहे, सिर खण सुवाल कर, जीअं चवंदे तीअं कंदो वेंदुसि। मथो त मथे खण घुर त ॼाए। ख़ुदा जे हबीब सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जे इज़्न सां, तो अल्लाह जे इज़्न सां राज छॾाईंदो, जहान छॾाईंदो, पर उहे छॾाईंदो जंहिंखे अक़ीदो एतिक़ाद आहे, जंहिंखे मुहबत आहे, ऐं जंहिंजे दिलि में राईअ जे दाणे जेतिरो बि मुहबत ईमान जो ज़रो हूंदो, इंशाअल्लाह महबूब जे शफ़ाअत जा हौज़ कौसर जा प्याला पीअंदो। मुला ये नमाज़ूं, ये तुझा रोज़ा, ये तुझा मदरसा, ये तुझूं तबलीगूं, ये तुझा ॼायूं हणो, ये तुझूं गुस्ताखियूं, ये तोखे कोन कम ॾींदी। मुंहिंजे ख़ुदा जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जे इज़्न सां, तो अल्लाह जे इज़्न सां राज छॾाईंदो, जहान छॾाईंदो, पर उहे छॾाईंदो जंहिंखे अक़ीदो एतिक़ाद आहे, जंहिंखे मुहबत आहे, ऐं जंहिंजे दिलि में राईअ जे दाणे जेतिरो बि मुहबत ईमान जो ज़रो हूंदो, इंशाअल्लाह महबूब जे शफ़ाअत जा हौज़ कौसर जा प्याला पीअंदो। मुला ये नमाज़ूं, ये तुझा रोज़ा, ये तुझा मदरसा, ये तुझूं तबलीगूं, ये तुझा ॼायूं हणो, ये तुझूं गुस्ताखियूं, ये तोखे कोन कम ॾींदी। मुंहिंजे महबूब करीम जी हदीस पाक आहे, बुखारी शरीफ़ खोल, पाण करीम फरमाइनि था त को बि माण्हू न जन्नत में नमाज़ सां वेंदो, न हज सां वेंदो, न ज़कात सां वेंदो, न इबादत सां वेंदो, न तहज्जुद सां वेंदो, इबादत जे ज़रिए जन्नत में कोन वेंदो। या रसूल अल्लाह कीअं वेंदो? पाण फरमाइनि था अल्लाह जे रहमत खां सवाइ न वेंदो, अल्लाह जे रहमत खां सवाइ न वेंदो। अल्लाह जी रहमत हूंदी पोइ माण्हू जन्नत में वेंदा। मूंखे ॿुधाए त ख़ुदा जी रहमत कहिड़ी आहे? इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। रब करीम जी ज़ात बाबरकात हर चङाई वारे खे वेझी आहे, ऐं रहमत कहिड़ी आहे? क़ुरान पाक फरमाए थो वमा अरसलना
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے مجھا بچڑا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات ما رب کریم جی ذات بابرکات کے سبھی جہان جیلا رحمت کرے موکلو حبیب کریم جی ذات بابرکات سب جہان جیلا رحمت یا خدا جے ذات بابرکات جی توحید جو آدم صفی اللہ کا وٹی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تئی مانو نفسا نفسی جے عالم میں ہوجن کجی خدا کو نہ بدھے جے بدھے تے ہکڑے محمد جی بدھے تو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڈے چو صلی اللہ علیہ وسلم. ہکڑے ملا لکھی چٹھی چل سائیں بخاری میں حدیثہ چھاہے بخاری میں حدیثہ کہڑی حدیثہ کہ قیامت جو ڈہاڑو تھیندو نبی سے پاڻ تو فرمائے قیامت جو ڈہاڑو تھیندو نہ حوض کوثر تے جی بیہندس پدر حوض کوثر تے بیہندس تے پو ہکڑا اہڑا موجا مسلمان امتی ہوندا جے کہ حوض کوثر تے ڈوڑندا ایندا ماں ان کے سنیاڑندس فلانا 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 پانی پیڑ آئیندا ملاک ان کے آڈو اچی بیہندا ऐं उनखे मूंॾे अचणु न ॾींदा हौज़ कौसर जे वेझो अचणु न ॾींदा. मां चवंदुसि उसैहाबी 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 इहे त मुंहिंजा सहाबी हुया इहे त मुंहिंजा सहाबी अथव इनखे छॾियो त अचनि मां हौज़ कौसर ते पाणी पीआरियां. नबी पाक खे मलाक चवंदा सुहिणा तोखे ख़बर कान्हे तोखां पोइ फिरी विया तोखां बाद में कहिड़ा कहिड़ा पुछड़ा कम कया तोखे ख़बर ई कान्हे का तंहिंजे करे हाणे इहे हौज़ कौसर जे लाइक़ न थींदा. पोइ नबी चवंदो भला छॾियोनि मां बेज़ार आहियां. पोइ नबी पाक तड़े हुनखे मलाक परे विठी ईंदा. ॾिसो इन मां मालूम थियो त नबीअ खे ग़ैब जी ख़बर कान्हे का. हुज़ूर खां पोइ पुछड़ा अमल कयूं हुज़ूर खां पोइ बुरायूं कयूं हुज़ूर खां बाद में दीन खां फिरी विया जन्नतीअ मां जहन्नमी बणिजी विया. पर नबी पाक चवे पोइ मुंहिंजान ख़बर हुजे सा त छो चवे हा मालूम थियो त नबीअ खे ग़ैब जी ख़बर कान्हे. पोइ मलाक ॿुधाईंदा उन खां पोइ नबी हथ पटे वेंदो. मालूम थियो त ग़ैब कोन्हे न तौहीद कयो तौहीद ॻायो शिरक न सेखारियो माण्हुनि खे ग़ैब ख़ुदा खे आहे अलाह खे बि नबी खे शिरक थी पियो तौहीद हिकु ख़ुदा खे ॿिए खे आहे कोन ॾिसी नबी खे ख़बर कान्हे न. हाय हाय मुंहिंजा सोणा इहा हदीस सची आहे. चओ हदीस चओ सची आहे. खोले थो ॿुधाया चओ सची हदीस आहे. मां मुल्ला खे चओ ॻाल्हि ॿुध इहो वाक़ियो कॾहिं थींदो चए क़यामत में चओ कॾहिं थींदो ॾाढे चो कॾहिं थींदो 1400 साल त गुज़री विया आहिनि अञा क़यामत कान आई आहे अञा अॻिते ख़ुदा खे अलाए केतिरो वक़्तु हलाइणो आहे कॾहिं ईंदी. 1400 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम अॻु में ॿुधायो आहे हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो. महबूबा करीम जो वाक़ियो क़यामत में थियणो आहे ॿुधाए हिन दुनिया में थो वञे. ओ मुल्ला पंहिंजे ईमान खे तूं हाज़ुर सम्झ अथी त कोन पर अक़ुल खे सम्झी पंहिंजा खां पुछाए त इहो त ख़ुदि नबी करीम जो ग़ैब आहे जो छो वाक़ियो कोन्हे अॻे पोइ मुहम्मद ॿुधाए. तूं थो चवीं त नबीअ खे ग़ैब कोन हूंदो तॾहिं चवंदो त इहे मुंहिंजा सहाबी हुया ऐं तूं नबी करीम जी इन हदीस मां इल्म ग़ैब जी नफ़ी पियो साबित करीं पर मां तो साबित कयां त ख़ुदि इन हदीस मां साबित आहे त मुहम्मद करीम अॻे ई ॿुधाए पियो. ख़बर आहे न साईं खे हीअं थींदो अञा दुनिया में उहा ॻाल्हि आई कान्हे का क़यामत में थियणी आहे पर मुंहिंजे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात अॻु में ॿुधाई आहे. चए उहे केरु हूंदा महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जा जे लाइ चवंदो मां महबूब पाक अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरकात जे इल्म जो कमाल थो मञा. मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ अहिड़ा खोड़ हूंदा न जेके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बि पढ़ंदा ॾाढ़ियूं बि डिघियूं सॾाईंदा मुवाहिद बि हूंदा उहे बि असहाबनि जे रंग में सूरत में वञी करे पाण खे असहाबी सॾाए हौज़ कौसर ॾे पे वेंदा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में हुज़ूर जूं तौहीदूं कंदा. नबी पाक जे ज़माने में ज़ुल्ख़ुवैसरो कोन हो ॻाल्हायो असहाबी मां मुराद माना सोबत में रहण वारो अचण वारो ॾिसण वारो ज़ाहिर में कलमे भरण वारो महबूब जे ज़माने में हिकिड़ो ज़ुल्ख़ुवैसरो आहे. नबी करीम गनीमत जो माल वेठो विरहाए सरकार ॾींदो वञे पाण फरमाए था अल्लाह योती व अना क़ासिमुन रब ॾींदो आहे मां मुहम्मद विरहाईंदो आहियां सरकार विरहाए वेठो उहो ज़ुल्ख़ुवैसरो थी बीठो ए दिल या रसूल अल्लाह ओ नबी इंसाफ कर इंसाफ बेइंसाफी न कर इंसाफ सां विरहाए. सरकार फरमाए था वैलक इल्लम अअदिल फमन यअदिलु मिन बादी तुंहिंजे लाइ वैल आहे मां इंसाफ न कंदुसि त ॿियो केरु कंदो मूंखां वधीक ॿियो केरु इंसाफ वारो ॼाओ आहे न को ॼमंदो. हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार छिके कढी आहे. सरकार फरमाए था छा थो करीं ए दिल्ली या रसूल
رسول اللہ ان اضرب عنقہ، اے اللہ جا نبی ماکھے موکل دے تے وہابی جو متھو وڈھا ان جو سر قلم کیا ان کے ختم کیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا داہو یا عمر، اے عمر ان کے چھڑے دے، ہے اکے لوگوں نے ان من دعی قوم، ان جے جسم ما نسل ما خاندان ما ایکڑی قوم پیدا تھیندی جے کا قیامت تائیں ہلندی رہندی، یہی کم ہوندا جے کہ ہن جا کم یا رسول اللہ پار پتا بدھا۔ مدینہ جو میر تو فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن گھڑو پڑھدا پر نڑن کھاوے چکو نہ ہندن، نمازی ہوندا تہاں کا ڈگھیوں نمازوں پڑھدا، روزہ ہوندا تہاں کا ڈگھا روزہ رکھدا، عبادت تہاں جی کھا ہنن جی گھڑی ہوندی، اواں ہنن جے تقوی پرہیزگاری کے ڈسی لگی پیا تھیندو، شرمندہ پیا تھیندو، پر منجا محبوب تو تا قربان وجا پار فرماتا یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ۔ ان روزے حج زکات قرآن تلاوت مدرسن تبلیغ دے باوجود دین کا یہ نکری ویندا جی تلوا تیر کمان ما نکری ویندو آ، نماز ان جے باوجود پکا بے دین ہوندا۔ صحابی تو چوے محبوب اسا کے جھلیو تن مارو قیامت تائیں ہلندا، سچ بدھا تے سونے نبی جی گال سچی تھیندی یا نہ؟ ہاتھ متھے کھڑی وعدو کر تھیندی یا نہ؟ مجھے حبیب جی گال سچی تھی دی، محبوب فرمایا تھیتا، اے واقعی وہ تھیدا رہن تھا پیا۔ قربان وجا فاروق اعظم کا، فاروق اعظم کا پچھو سے جو اوتھی بیٹھو ہو، محبوب کے پوچھے تو یا رسول اللہ انصاف کر، او نبی صحیح جے لا فرمایا ان جو نسل ہلن دو ان جا پارت بدھا بہان رو کیڑو سے لڑکانے وارو موکل جو تو بدھایا وا بدھایا پانجے طرفا نہ حدیث میں پانجے طرفا کا بگال انشاءاللہ کالا کبھی محبوب جے پاک حدیث جے کتاب میں سیدنا فاروق اعظم قربان وجہ سجڑ جے پلی تکے ماری پہ لکھنی ترار نبی کھڑی جھلی تے چھلے سے یہ بھاگا قیامت ہی ہردا بلا جے کوتی بیٹھو ہو نبی کے پوچھو انصاف کر انہاں جی مہاٹرو کیڑو ہو، داڑھی کوڑیل سے مچھو رکھنا سے پھڈی سینج سے سوٹو پلو سے بشیٹ سے ٹائی بدلا سے نہ واہ واہ مجھے محبوب کریم جو غلام تو چوے جب روچی بیٹھے تو قسل لہیا داڑھی تمام ڈگھیوں ودیوں گھاٹی غائر العینین اکھیوں نجو اندر اندر ناتل جبہت ہے نراڑ پیشانی نکتل باہر سور جے سونڈ وانگر سمجھو دا نا صحیح میں متھے دے متھا مجھا پیارا دوست عزیز کارو ٹکو و مشمر الازار انہا جی جے کا گوڑ ہی آقا چہی سلوار ہی سازرے گھٹا دپن یکھا بھی متھے چھکلا مجھے حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائے تھا و محلوق الراس ٹکڑ پوڑے لز جڑو دو دائی روڈ سمجھو دا رہا ہے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات جو غلام تو پارا پتا بدھائے پار فرماتا یہ پارا پتا دسی چھڑو کدو بھڑسا جو موٹو پاڈے جڑو ہاں نہ صحیح پیٹ بھڑسا جو اتے نکتل بھوکو وری پٹے نکتل یہ پہ خیرہ جو جڑو گاجی شاہ جو پاڈو پہ جو پڑے گا پڑے گا پدھرا دو تھدنا جا کارا ہاں نہ صحیح اللہ صلی اللہ علیہ جوامین غریب جوامین سرکار فرماتا سنانے شروع بانا بری یہ فرماتا سیماہم التحلیق ما تاکہ بدھائے تو چلا انہیں جی خاص نشانی ہوں دی مجھتے بے پاکی گھمائیدہ تو متھے تے بے پاکی گھمائیدہ اور مجھا دوست حبیب الکریم دا گستاخ بے ادب ہے ہانے محبوب پاک جی ہاں توحید تھی بیان تھے حبیب کے پیٹے انصاف کر خدا جے حبیب جڑو انصاف وارو دنیا جے تختے تے نکو آجو وانکو ایندو نکو جاو وانکو جمدو مکے جے سردار جی نیانیا انہاں جو نالو فاطمہ ہے انہاں تے چوری ثابت تھیا حضور فرمایا اللہ جے قرآن جو فیصلو آ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما انہاں جو ہتھ کپیو مدینہ شریف جو سردار مدینہ شریف جو انہاں جو ہتھ کپیو نبی کریم جے ذات بابرکات جے دربار میں صحابی سفارش کھڑی آیا ہم قبلہ تہون تے چوری بھرے تھا جاؤں قومی سردار جی دھیا رئیس نواب جی لیانیا اے با مائی جو ہتھ کپ جی پوے معافی بجو ہتھ بن کپیو ڈنڈ بھی بھرے تھا وٹھوں جی چوری تھی آتا کہ برادی تھا کیوں کیا عورت جو ہتھ نہ وڈ جے واہ انصاف وارا نبی پر فرمایا تھا لو کانت فاطمہ بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لقطعتها یہ تو وڈیرے جی دھی فاطمہ ہے پر ماں محمد کریم جی نیاणी فاطمہ الزہرا جیکا قیامت تے پلسرات لگدی ت ملائکن کے اللہ چوندو اعلان کयो او محشر وارو اکھیوں ہیٹھ کیو جو محمد جی نیاणी جنت دے تھی ونے پیر پیغمبر نبی ولی غوث سب اچھو جھکائیں گا ہیٹ کدا ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور جی نیڑی پرسرات پار کر رہی ہے سب اچھو جھکائیں گا پر فرمایا تھا جے چوری اہڑی عورت تے جکا مہدی دھی فاطمہ ہے ان تے ثابت تھو ہا ت ماں انصاف وارو نبی ان جو بھی ہتھ کٹیا ہا ماں انصاف نہ آیو ہے محمد بے انصاف آہے کون یہ وہابن جو ڈاڈو وری نبی کریم کے پیچھے دل صاف کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جے پیارے صحابی بدھائے تو جو نالو ہو ذوالخویسر چھا سنالو صحیح چھا سنالو ہر قوس ان جو بنالو لکھو تھن ہر قوس مجا ہر قوس بن زہیر ذوالخویسر جے نالے سا مشہور ہو جے کو نبی کریم کے پیچھے نمازوں پڑھدو ہو ظاہر میں صحابی بھی ہو ہنے ایڑا منہ ملا کے چوتو تو چے نبی کو سجاڑ دو ائی نبی چدو مجا صحابین ملا کے چندا تڑے چھجو وے جھانا چڑھ جو یہ پھری ویا تو ہاؤ سرکار دی حدیث سچی ہے نبی کریم سنانے تو ان وہابن جے ڈاڈے کے جو صحابن جے رنگ میں ہو ائی ان مجا تا جو نسل قیامت تے پیدا تھوا یہ جہنم میں ویدا محبوب آگے 1400 سال بدھایا محبوب جو علم غیب برحق علم نبی جی بے خبری ثابت کانے خود مصطفیٰ جو علم غیب نماز ثابت خدا دے نبی اگوا کا بدھایا بایا ہپو قیامت میں بدھائی دو دارائیں داتا لو چو ڈاڈے چو وہ جگہ اگوا کا گال بدھائی سا اللہ پاک جے میرے محبوب جے علم غیب جی دلالت کرے تھی یا نہ نبی پاک علیہ السلام جے علم جی نشانی ہے یا نہ ملا پہ خدا جی ہاں توحید آ جو نبی کے نعوذ باللہ معاذ اللہ جہنم میں موکلے وہ جو چریا یہ نہ ہے خدا جی ہاں وحدانیت جو رب کریم جی ذات جو نبی دعا کرے تو پتھر ما ناچی پیدا تھی ہوئے یا خدا جی توحید اللہ جو نبی جے کرے مٹی کرے چیکی مٹی ٹھاہے ان ما گیرو بنائے کبوتر بنائے یا اللہ جی توحید جو خدا جو نبی پھوک جے تو مٹی ما پرندو تھی ڈاڑو ہلو ونے جاندھا اللہ جے ذات جی ہاں توحید نہ کر خدا جے نبی جی ماں جے پیٹا اندھو جمے عیسیٰ نبی جو ہتھ لگ دو ونے مادر زاد اندھو چنگو بنو دی دو ونے جیکڑے کو موآ مری ووا عیسیٰ علیہ السلام ٹھاندو ونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوک جے دم عیسیٰ علیہ السلام جے پھوک ساتھ ہو مردو جیرو تھی پوے یا اللہ جے ذات جی توحیدہ رب جی وحدانیتا جو نبی کے پاور عطا فرمائے کتا دیکھے تیر لگی ونے اکھ نکری پوے دوڈو تریتے آ نبی وٹ داہی آئے ہوا یا رسول اللہ اکھ نکری پئی آ خدا جو نبی ہوا نکتل اکھ ساگی جگہ تے رکھی تری رکھی متھا چوے اللہم رب الناس اذهب الباس او مانن جا رب ہے جو درد اللہ ہے حبیب ہتھ ہٹائے تے اکھ اکھن جہری کتا دو چوے خدا جو قسمہ بھئی اکھیوں رب دنی ہوں ہکڑی تیر کڈھیا وری وہاں محمد عربی موٹائے دنیا ہارے ہکڑی قدرتی ربا واری اکھا جکا قدرتی رب دنیا ائی بیوا اکھا جکا معجزے طور ملیا ان ڈیہ کھا پو قدرتی اکھ جکا ہوندی ساوتھی پوندی جکا نبی موٹائے دنی سا وری نہ اٹھی کدے سور نہ کئی کدے چپی نہ کئی پوڑو تھی دو وسو ہن دی نظر کھٹ دی وئی جکا حبیب وٹھی دی تہجی نظر ہی کان کھٹی یا اللہ جی توحید یا اللہ جی چو چھائے بابا اللہ جی اصحابی دشمن کے مارے تھو کافر کے قتل تھو کرے جائے تا تکڑو لتھو تنگ بھجی پیا وہ جاتا پنی بچ کرا ریڑی نہیں پٹکو ویڑے نبی جے دربار میں آیا یا رسول اللہ تمہارے دشمن وہابی کے جہنم میں پہنچایا آیا ٹکر کرے آیا پر تکڑو اس پہ تنگ بھجی پیا پر فرمایا اس سے رجلک جنگ صدیق تنگ بھگی پیا جنگ صدیق فمسحه بيده المبارکہ حبیب جی ذات بابرکات باجے برکت وارو ہتھ گھمایا ہتھ گھم دو بھگل ہگو بھگو چنگو بھلو تھی دو یا خدا جی توحید چو خدا جی یہ اللہ جے ذات جی توحید جو رب پہنچے نبی کے شان عطا فرمائے خدا جو قسم پاؤ پانی جو 1500 انجارا ہم 1500 گھوڑا ہم اٹھ ہم حبیب جے دربار میں آیا ہم یا رسول اللہ ان تھا مروں گا حبیب فرمایا مو جو پیالو پانی ہمارو کھڑی جو سرکار جے دربار میں کھڑی آیا تا جو ہتھ مبارک اندر وجنتا پیا ہتھ کڈی باہر پان سرکار کھولے وے ہن تھا مجا پیارا جو پنجنی آنگن ما دریا پنج جاری دیا انگلیاں ہے فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر
ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ پیش تھا ان گلاس میں یا پیالے میں ہاتھ مبارک جی آنگرن جا متھا مس پشان ہاتھ باہر کڈو تو پنجنی آنگرن ما پنج ندیوں درا پانی جا جاری تھیا. سرکار فرمایا تھا پانی پیاری دا ونو اصحابن پیتو گھوڑن پیتو کھلیوں بھروں مسکیزوں بھروں ساداریوں بھروں دلا مٹ بھروں تھام بھروں. صحابی کے چوڑے خبر گھنا ہو جو خدا جو قسم 1500 صحابی آسے پر جیکر لکھ ہوجے ہا تب مجھے حبیب جو پانی کون کھٹے ہا نہ تو چوا کیے کھٹے ہا حبیب کریم پانجے آنگرن جے کنیکشن کے حوض کوثر سا گڈھے چھجو. اللہ تعالیٰ جی ذات برکات فرمائی دعا اے موجہ پیارا حبیب تو کیسا خیر کثیر عطا فرمائے ہوا کوثر تو کیسا عطا فرمائے ہوا حبیب جی ذات جے ہتھ میں ہر شیا جنکے محبوب محمد کریم جیترو ڈنو تو گھنو ڈنو. صلاۃ شریف بلند آواز سے پڑھدا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وسلم. بڑی محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھدا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وسلم. ابا اللہ جے توحید میں شان آیا توحید ڈاڈے ڳالهايو اللہ جی توحید جو نبیوں کے پیرن کے فقیرن کے دوزخ دے موکلے خدا جو قسم خدا جے توحید جی کے خبر ہی کانے کا درود پڑھتا باتوں کے عرض کرو. بڑی صلاۃ بلند آواز اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحابه وسلم. یاد خدا جی وحدانیت آنا جو موسیٰ پہ منتو کرے رب ارنی انظر الیک مولا دیدار کرائے تو توڑے واجھایا جواب پہ بولے سے لن ترانی موسیٰ کون کسی سکتے سائیں راضی تھی نہ کون کسی سکتے کہلا بدھے پہ ہو گفتگو بدھے پہ ہو کلام بدھے پہ ہو بے مثال کلام منتو پہ ہو رب جلن ترانی تو کسی کو نہ سکتے. مجھا پیارا دوست حضرت موسیٰ منتو کہیں آخر رب شرط رکھو بلا ٹھیک ماں باجی تجلی پہاڑتے تھو موکلا ڈائریکٹ کون تھو موکلا انڈائریکٹ تھو موکلا تو جبل دے نہار موجی جبل جے تجلی موجی تجلی جے کرے جبل برداشت کرے وے تا اے پیارا موسیٰ تو بھی ڈسی سکدے پر جے جبل نبی ہو بیٹھو نہ صحیح سکو تو بھی ڈسی کو نہ سکدے. قرآن تو تے فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ تعالیٰ پاجی تجلی مبارک جبل جے متھا پھٹی گئی جبل ذرہ ذرہ تھی ہوا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھی گری پہ ہوا. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف جو شرح لکھو مرکات ان مرکات میں شرح میں تو لکھے پیو تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بے ہوش پہ رہو بے ہوشی کا بعد جنن ہوش میں آئے اکھوں بند ہوں خدا جی تجلی دسی بے ہوش تھی ہو اکھوں پور جی ہوں جب ہوش میں آئے اکھوں جو پٹیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جی پہری نظر اٹھن جے قطار تے پئی بے ہوشی کھا پو اکھوں جو پٹیں تو پہری نظر اٹھن جے قطار تے پئی 200 اٹھا ونی رہا ہا اکھ کھلدی وئی لائٹ پوندی وئی اوے 200 اٹھ سڑی بھسم دی خاک تھی مٹی جو ڈھیر تھی. اللہ جی تجلی جبل تے جبل ما منتقل تھی اکھ میں آئی اکھ ما منتقل تھی اٹھن تے وئی اٹھ سڑی پر اکھ نبی جی سڑی بے ہوش تھو کری پو پر نبی جی اکھ کان سڑی معلوم تو ت نبی جے اکھ میں پہاڑ کا ودھیک پاور معلوم تو اللہ جے نبی جی نگاہ مبارک جبل کا ودھیک طاقت آریا پر ان کا بعد میں وری موسیٰ علیہ السلام کے فائدو تھی پو کون ینظر موسیٰ ان تجلی نسن کھا کو توڑے برداشت کرے کو نہ سگھوا صحیح کو نہ سگھوا کری پیو پر وری فائدو اکھن میں اچی ہوا انداہی رات ہوندی جبل جے چوٹی تے متھے کاری رات میں 30 میلن جے مفاصلے تے قبلی گھمدی ہی ماکوڑی گھمدی ہی تو موسیٰ علیہ السلام ڈسندو گھڑے عرصے میں ابا گھڑے مفاصلے تے فی لیلۃ الظلماء انداہی رات میں صفا دھیری رات 30 میل انداہی رات میں جبل جے چوٹی تے ماکوڑی سمجھو دا لائے نا قبلی چھا چاہتا ہو ماکوڑو بھی شاید
माकड़ो वॾो थींदो आहे, सम्झो था न भई, इमली नंढड़ी थींदी आहे, जेका मेठाण बेठाण त झटि पहुची वेंदी आहे, ज़रड़ी आहे सफ़ा नंढड़ी, और राईअ जे दाणे खां बि नंढड़ी आहे। इहा अल्लाह जो नबी 30 मैलनि ते ऊंदा ही रात में जबल जे टोटी करे सघो। अब जेको ऊंदा ही में 30 मैल ॾिसे सो चिट्टे ॾींहं में भला बीण ते ॾिसे, हा ना था, चिट्टे ॾींहं में बीण ते ॾिसे। कंहिं ॾिठो मूसा, कहिड़ो मूसा चए तजली ॾिठी, तजली कहिड़ी सिफ़ाती, उहा सिफ़ाती बर्दाश्त बि कोन कई, पर नज़र वधी वई। आमना जे लाल तां कुर्बान वञा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रूबरू रब खे ॾिसे थो, न को मुंहुं फेरे थो, न को अखि थिंबे थो। रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल बिअैनिर रास। आमना जो लाल थो चवे, मां पंहिंजे रब करीम जे ज़ात खे न मथे वारनि अखियुनि सां वञी ॾिठो। मूसा तजली ॾिसी बेहोश आहे, नबी करीम बेहोश कोन्हे। मूसा अज़ होश रफ़्त अज़ यक परत ए सफ़ात, तू ऐन ज़ात में नगरी वदर तबस्सुमी। कुर्बान आमना जालाल, मूसा सिफ़ाती तजली ॾिसी बेहोश थी वियो आहे, तू ऐन ज़ात खे ॾिसी पियो, ऐं तू मुंहिंजा हबीब मुर्की पियो। छा पियो करे? जो मुर्के पियो। मुझे हबीब जी मुर्क तां जहान घोर करे छॾिया, हबीब जी मुर्क थींदी जहान जा गम लही वेंदा। हो मुंहिंजा प्यारा दोस्त, मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल बिअैनिर रास, मां पंहिंजे रब करीम जी ज़ात बाबरकात खे मथे वारनि अखियुनि सां ॾिठो आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, 1.25 लख नबी हेठा आमना जो लाल पंहिंजे पेज़ार रसूलुल्लाह मकान ते आहे। इहा मुंहिंजे अल्लाह जी तौहीद आहे। चौका जो शान आहे, चओ चौका जो शान आहे। वठी केर वियो, अब इन जगह ते पहुचाइण वारे जो कमाल आहे न सही। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, जंहिं हस्ती हबीब खे इन जाइ ते पहुचायो आहे, शान उन जो आहे, वाकई महबूब जो बि शान आहे, वाकई नबी करीम खे ख़ुदा नवाज़ियो आहे। पर वाह मुंहिंजा मौला तो जो कुर्ब, जो जहान सिके पियो मुहम्मद अरबीअ खे हिकिड़ी घड़ी न 18 वरिया रातनि जा दीदार पियो करे। घणो अरसो सही, ॾाढे ॻाल्हि, घणो अरसो। कल रिवायत में 18 वरिया लिखियो आहे, पर अल्लामा खफ़ाजी, अल्लामा अब्दुल बाकी इन ॿिन्ही लिखियो आहे त असांजी तहक़ीक़ आहे मेराज वारी रात 18 वरिया कान थी, 80,000 साल रात जो अर्सो। आम रिवायत 18 वरियनि जी आहे, आम रिवायत 18 वरियनि जी आहे, पर ॿई बुज़ुर्ग फरमाइनि था पिया त असांजी तहक़ीक़ ॿुधाए थी त नबी करीम जी रात, मेराज वारी रात, हिन दुनिया वारे हिसाब सां 80,000 साल ख़ुदा जो दीदार कयो। वाह भिटाई साहब कुर्बान वञा, भिटाई जो जहिड़ो रूह गॾु बीठो। फरमाए थो तुम्बेरे जे तंद जी पहिरीं हुई पचार, कोड़े कीरत आया माझी मणियादार, जन गणहूं ॿाहिरि ॻायो सारी सभ जमार, पर तोखे घोट घुरायो खिलवत लय खंघार, आ मथां मंगणा चढ़ी दुर द्वार, अतहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात खिली गई खीकार, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये परूरज पचार तो सुयो सब संसार, त मुल्क ॾिनई मुहम्मद करीम खे। वाह सोना लतीफ़, अल्लाह जे वली जी ॻाल्हि करे सोचो, कोड़े कीरत आया माझी मर्यादार, आदम आयो, नूह आयो, सुलेमान आयो, ज़करिया आयो, कई आया कोड़े कीरत आया, कई सवाली आया माझी मर्यादार, पर तन गणहूं ॿाहिरि ॻायो सारी सभ जमार, सारी ज़िंदगी तुंहिंजे दरबार को ॿाहिरि बीठा, पर तोखे घोट घुरायो खिलवत लय खंघार। ओ मुंहिंजा यतीमनि जा यार आमना जालाल, रब करीम फरमायो त ॿिया ॿाहिरि हुजनि, मुंहिंजो मुहम्मद मथे वठी अचो। मथां मंगणा चढ़ी दुर द्वार, हबीब मथे आ त तोखे दीदार कराया। पोइ अतहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु खिली कयई खीकार, तेरे यतीमनि जो यार रब जे साम्हूं थियो आहे, दीदार ख़ुदा जो थियो आहे, त हबीब पियो चवे अतहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। मुंहिंजा मौला जानी इबादत तोले, मुंहिंजी बदन इबादत तोजे लाइ, हर इबादत तो रब पाक जे लाइ आहे। मां तुंहिंजे दरबार में इज़त खणी आयो आहियां, आज भी खणी आयो आहियां। हबीब बाजी आज भी पियो पेश करे, रब पियो चवे अस्सलामु अलैका
السلام علیک او سنی چو السلام علیک لاڑے جو السلام علیک ایھا النبی رب بیٹے یا نبی تو تے سلام کیا بیٹے یا نبی لاڑے تو یا نبی زور تو یا نبی یا نبی تو تے سلام السلام علیک ایھا النبی واہ مجھا رب تو جو شان واہ رب تو جی توحید واہ مجھا حبیب تو جو شان رب تو جو السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھا محبوب تو تے سلام تو تے برکتوں تو تے رحمتوں واہ یتیمن دا یار واہ مسکینن کے سنبھالنے والا جب اللہ سلام کہا حبیب تے حبیب دے اکھن میں لڑک وہی آیا رب عالم الغیب سینے جا راز جانن دو پر پوچھے تو مجھا حبیب اکھن میں لڑک وہاں تو مصطفیٰ تو تے مولا متے تے سلام تو پڑھی متے تے رحمتوں تو موکلی پر زمین تے گنہگار چھڈے آیا